Ebicweke biri mu rwambara ebicuziye kuteganitse bw'omushana hano mugaruka kikarara bwambara nkomuruka hamwe na kanungu. Bamwe mu bahinji nibagira ngo entase yabo yona bagiho mu kuhinga omuceeri konka hati nibasa kuterwa enjara ahabwo kuba omuceeri gwabo gwona gukitwa omushana. Emisiri yategwa omushana ryafa ryona n'omushisha torosire yazo omu mahanga bw'emisiri kufa rero niy'abandi mbwenu ati nandashaba kugira ngo President atuyambe atuhereze mbibo tushoye tuhinge tushashure rero niy'abandi abana bitu titwinde kitora apakorere ari school fees ahubwo kuba omusheni ngo gutohereza ka school fees ni nkazaroni turatanyamire tureshereka turatoroku ahiguriye nako mbwenu mutereho buryo. Abantu bongera bagira ngo bamwe ne baba bapangise amataka go kuhingamo no kurya zaroni kuza kuhinga icyo bagizere ngo hati bashobirwe tibine cyo gukora kandi guhaguruka gwaza omuri kanungu gwatera Kameme na Cumbugu na Kororo abantu babwirirwa kagwe aha miceri twabeto bahiri. Christopher Turiyagarkayo chairman w'abahinji b'omuceri najya ngo bakaba baheriza abahinji tanchina na zembo y'omuceri konka gona gukafa gukana abantu babiri bakoze sente za PDM bo tibakwasiremo abakwasiremo abahinjira twizi konka abandi bahinjira higuru ni mugule w'omuceri okuguri omuceri oguti nishobora n'ekinda mukole ana nuwaga batimuramye umwe mukugombye amataka nagira ngo abantu babwambara binekizibu cy'amataka obutagera mizi ngo kandi na Equator ntiherukoraba n'abagambire ngo bwambara niyo sub county echasinjire kuba affected no mushana kandi na mizi akaitizo bucha bwambara bo bina mizi generally tubine mizi nibenda mizi gashakwa danu basibi.